Салам алейкум, народ. Мерим имрӯзи сеюмаи тренировка ба тренировочни плани Джей Катлер. Имрӯз тренировкаи груд, китф, мушакҳои пешу байн ва пресс. Аввал китфҳоро хушрӯ гарм мекунем, бо мушакҳои бицепс. Китфҳоро хушрӯ гарм мекунем, чӣ хеле ки дар видео мебинед. Обязательно разминка кардан дар кора, барои ки дар вақти жимовии движения дар плечевой сустав максимальная нагрузка мебия, чтобы китфотон воспаление нагира, маеб нашава. Китфҳоро хушрӯ гарм кардан дар кора пешаи тренировка. Так, мерим якум жим штанги на наклони скамье, 4 подход, якум подход 12, мондагиаш 8-тагӣ. Кум веси даркориро мековем, миёвем. Баъд авая 8-тагӣ мезанем. Так. Айдами техника шавем, бачаҳо. Главное качество кардан дар кора, чем количество. Барои ҳамин техникатон асос кунен, аввал стараться кунен вақти верхнӣ мезанен, штангара бояд пеши фуктон барен, барои ки верхнӣ части груд качад кунем. Бисёрҳо ин верхнӣ заданда штангара поёни баъд мефуроранд, как будто нижний груд задесте. Оҷа мумкин нест. Бояд чанд қадр наздик ба верхнӣ части грудут балӣ. На пеши фук, короче. Так. Рабочие подходои ма гуфти гапҳо то рабочие весо ма рафтан чанд подход мегирад, барои ҳамин ма ягон бор 4 подход намезанам, ёки 3 подход. Оста мерам, веси даркорӣ ма миёвам, баъд амура хушрӯ кор мекунем. Так, мерем дуюм упражнение, жим гантели лёжа, 3 подход, 12, 8, 8 гуфтагӣ. Ма 25 сар кардам, баъд 30, баъд 40, ина 50 килоа. 50 килоа сабукай қариб 10-12 та мезанам, барои ҳамин зали мода дига вариант нест, гантели вазбин нест, шумо метавонед чени зурастон бизанед, короче. Главное техника. Байни подходо стараться кунен где-то 1 минут дам бигирем. Бисёр дам гирифтан дар кор нест. Тренировкаҳои Джей Катлер високоинтенсивные, то есть кам дам мегирад вақти подходоша. Где-то 1 минут дам мегирад, интенсивно машқ мекунам. Ҳар як подхода веса зиёд кардан мегирад. Так, мерем сеюм упражнение, разводка на наклони скамье, 3 подход, 12-тагӣ. Ҳама бисёр гурӯҳ дар ҳамин разводкаҳо кор мекунанд, ё сведения рук, ё ки хеле разводка. То есть разводка не чи, короче, бабочка, да. Сведение рук в бабочке. 3 подход, 12-тагӣ. Баъд ин гурӯҳ буд мешавад, тренировкаи китф сар мешавад. Жим на тренажёре шумо надошта бошед, хеле метавонед ба гантел сидя кунед. Гантел дар ҳама зал ҳаст. Якум подход 12, 3 подходи дига 8-тагӣ. Веси рабочитона биёвед и бизанед веси рабочитона до отказа. Так, мерем панҷум упражнение, махи в стороны, стоя, 3 подход, 12-тагӣ гуфтагӣ. Мақсади маро рабочий вес чӣ ман меро бисёриам меро мумкин нафаҳмам. Мисол 5 кило сар мекунӣ, 6-7 кило, баъд 10 кило. Ваҷа 3 подход мешавад, ки шумо бояд бас накунену то рабочий вестона ёфтана. Мисол 12 кило, қадри шумо 12 та ба азоб мезанед, значит ҳамун 3 подход ба ҳамун 12 килоа 12-тагӣ задан дар кора. Ҳамин ай маънии рабочий. То есть вазни ай ҳама вазбинтон қатъи 3 подходи конкретни мезанед, баъд упражнение алиш мекунед. Так, подъем на бицепс гантелями стоя. Якум подход 12, 3 та дига 8-тагӣ. Ишама мухе веси даркориро миёвем, баъд мезанем. Иҷа мешавад оста зиёд кунем, барои ки даста ҳечи гуфта намешавад. Баъд перебаршид накунед, техникатон соз бошад. Бисёриҳо качелӣ мекунанд, слишком миёнашон қатт мешавад. Якам тарак ки ман меҷумун инерция, то есть гантел худашам хеле вайд мекунад. Ки наҷмидаам бизани мешавад, веси сабуки бад мешавад. Веси сабук қатъи ҳичи мышца калон намешавад. Бояд весои вазбин бардорӣ, техникат бояд соз бошад. Мақсад аз техникаи ма соз аст, весои вазбина зада метавонам. Ҳамин читингам кам дар кор аст. Так, мерем ба дивайс сгибания гантели через колено, то есть концентрированные сгибания. И 3 подхода, 12 та, баъд 2 та дига 8-тагӣ гуфтагӣ.
Да, максимально барои пик бицепса, барои бицепс худаш чӣ хеле мебинем дар видео. Максимально поён сар бутем дастона. Баъд бардорем. Так, весе ки вазбин кашид, кам-кам талчок метибад. Хеле напрягаться кардан дар кораи зур задан дар кораи волейболи парока гузаштан дар кораи. Бисёр чизҳоро хеле гуфта намешавад. Бояд ашушат кунед чӣ хел хун мышца мера, мышца дам мекунад, формаша иваз мекунад вақти машқда. Я бояд чувствовать ки ин фақат качуко мефаҳма, касе ки ҳамин чиза ҳис мекунад. Так, ба фикрам охирон подходи изгибания. Баъди ин вақти сёмкада кам-кам ғам метиҳам. Так. Метавонем варианти арнольдскиша бизанем, ин вариант ҳам мешава. Ба ҷои мешаст ками аз скотта бизанем. Агар ҷа натонем. Яке стараться кардан дар кора ҳамаи упражнениеро ёд гирифтан дар кора, качественно кор кардан дар кора. Так, охирон упражнения молотки. Якум подход 12, дутаи дига 8-таги. Ина уже разминка накунем мешавад. То есть примерно як средний вес сар мекунем, уже медонед ин подхода чанд кило кач задан дар корае ки мақсад 10 та ёки 12 та мерава. Бицепс барои брахиалис, барои предплечья. Тест молотки барои брахиалис, барои предплечья. Упражнение зурай. Основном мини спиназанида мышца напрягать мешавад. Так, охирон пресс. Пресса нагуфтагия чанд подход чӣ хеле. Стараться кунед ай 5-10 подход, ну примерно ай 5 подход зиёд бизанед. Ҳисоб накунед максимальное количество повторений. Так, ин буд тренировкаи рӯзи сеюм. Лайк, подписка, комментария фаромӯш накунед.